Nalazimo se u crkvenoj opštini Stari grad u Sarajevu. Na ovoj slici iza mene nalazi se Bogdan Zimonjić, vođa Hercegovačkog ustanka 1875. godine. Ali danas nećemo govoriti o Bogdanu Zimonjiću, nego o njegovom najmlađem sinu Jovanu. – 1895. godine Jovan Zimonjić odriče se svog svetovnog imena i uzima monaško ime Petar u manastiru Žitomislić. Petar Zimonjić je bio jedan od onih vjerskih velikodostojnika koga su poštovale najšire narodne mase. Uvažavali ga i cijenili i muslimani i Hrvati i od koga su u isto vrijeme, zbog ogromnog utjecaja koji je uživao, zazirale vladajuće strukture kako u Sarajevu, tako i u Zagrebu. Valja imati na umu da je Petar Zimonjić živio u vremenu u kome su se dešavali krupni istorijski događaji, period ratova, vrijeme propasti carstva, rađanja novih država, smjene čitavih historijskih epoha, koje su nestajale i nastajale u tragičnom nerazumijevanju i sukobljavanju. Petar Zimonjić svoje prvo obrazovanje stekao je u kući svoga oca. 1883. godine upisuje Bogoslovsku školu u Reljevu. Školu završava 1887. godine, nakon čega upisuje Pravoslavni bogoslovski fakultet u Černovicama u današnjoj Ukrajini. Nakon toga, 1892. godine završava Pravoslavni bogoslovski fakultet i odlazi u Beč na 2 godine na doktorsku disertaciju. Ugled Petra Zimonjića u srpskom narodu u Bosni i Hercegovini dostigao je svoj pravi uspon posle 1903. godine, kada je postao hercegovački vladika. U prilog tome govori i izražena radost na vijest o njegovom izboru za mitropolita, za njegov doček i ustoličenje. Taj ugled prvenstveno je zasnovan na njegovom vjersko-prosvetnom i nacionalno-političkom radu, koji je započeo 10 godina prije nego što je primio taj veoma značajan crkveni položaj, koji su dugo zauzimali arhijereji grčke nacionalnosti, takozvani fanarioti. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 1903. godine Petra Zimonjića postavio je za zahumsko-hercegovačkog vladiku. Na tom mjestu ostao je sve do novembra 1920. godine, kada je izabran za vladiku, odnosno mitropolita Dabrobosanskog. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora, mitropolit Petar 7. novembra 1920. godine prešao na mitropoliju Dabrobosansku, s tim što je do 1926. godine administrirao Zahumsko-hercegovačkom eparhijom. I na novoj mitropoliji skoro ista situacija ga je čekala. I dalje mitropolit Petar nosi veliki teret na svojim nejakim leđima. Mitropolit uvijek ima na umu riječi sa dana ustoličenja u Mostaru, da sve može dati, ali obraz svetinju crkve svoje i ljubav naroda svog on ne može, on ne smije dati nikako, ako je sin vojvode Zimonjića. Pored graditeljstva, mitropolit vodi računa i o prosveti i dobrotvornim ustanovama. Stara se o sirotinji i zbrinjava siročadi. Osim 3 humane socijalne ustanove, dječji dom, dječje zabavište i sirotinsku kuhinju, često je govorio da mnogo želimo i hoćemo. Ali gle, sve ovo za čim čeznemo, u ovozemaljskom životu sve je tako relativno. Potrebno je stvoriti i oživotvoriti djela koja će vječno živjeti i kroz koja ćemo i mi vječno živjeti. Bio je veliki borac za srpska prava, naročito pod okupacijom Austro-Ugarske. Teške momente sa svojim narodom proživljavao je tokom aneksijne krize i Prvog svjetskog rata.
Poslije sarajevskog atentata 1914. godine, uoči objave rata Srbije od moćne Austro-Ugarske, kada su za Srbe u Bosni i Hercegovini nastupali teški dani, mitropolit je Petar imao kuraži da u Mostarskoj sabornoj crkvi održi besjedu i da u prisustvu austro-ugarskog generala i političkih vlasti kritikuje državne vlasti, protestujući protiv progona Srba. Mitropolit je rekao da mu je neshvatljivo da jedna civilizovana država može tako postupati sa svojim podanicima. Od prisutnog generala je tražio da državna vlast prestane s progonima i da zaštiti Srbe. U protivnom, on će se obratiti caru za intervenciju ili će pozvati srpski narod na ustanak. Patrijarh Gavrilo u svojim memoarima piše da je mitropolit Petar 1929. godine prisustvovao sahrani doktora Mehmeda Spaha, čovjeka koji je bio legitimni predstavnik muslimana u Bosni i Hercegovini, čovjeka koji se zalagao da se oslobodi Bosna i Hercegovina od austro-ugarskog ropstva i ugnjetavanja, čovjeka koji se cijelog vijeka u zvaničnim potpisima kao ministar potpisivao samo ćirilicom. Muslimani su bili ganuti pažnjom srpske crkve, a zatim prisustvom samoga mitropolita Petra, koji je bio oduvijek u najboljim prijateljskim odnosima s muslimanima. Oni su ga neobično poštovali radi takvog njegovog rada, koji je donosio obostranu korist i za Srbe i muslimane. Kad bi vladika Petar osnivao ili obilazio parohije po Bosni i Hercegovini, osvještavao nove hramove i otvarao škole, Srbi mu u svečanim nošnjama izlazili u sretanje, na konjima sedlanicima, koje u ropstvu nisu smjeli imati sa zastavama i znacima o slobodi, kao pred svog izabranika, zaštitnika i posrednika sa Bogom. U svim mjestima s ljubavlju i oduševljenjem dočekivao ga je mnogobrojan narod, pozdravljao, obasipao cvijećem i pažljivo slušao riječ njegovu. Njegove besede nisu zapisivane, ali su pamćene kao narodne pjesme. Drugi svjetski rat Petar Zimonjić dočekao je na mjestu mitropolita Dabrobosanskog. Nakon bombardovanja Sarajeva odlazi privremeno u manastir Svete Trojice u Pljevlju. Drugi dan Vaskrsa vraća se u Sarajevo, iako već tada počinju progoni i ubistva srpskog stanovništva. Zbog ogromnog autoriteta koji ima u sveštenstvu i narodu, našao se na vrhu liste opasnih osoba, odnosno posebnih slučajeva koji su sačinili Nijemci. Zajedno sa njim bili su patrijarh Gavrilo Dožić i episkop Žički Nikolaj Velimirović. Slučaj Zimonjić posebno je zainteresovao ustaše koji su ga držali pod stalnim nadzorom i prisiljavali da se skriva kako bi spasio goli život. Početkom maja 1941. godine mitropolit je dobio telefonski poziv od Božidara Brale, hrvatskog katoličkog sveštenika koji je bio ustaški povjerenik za Bosnu i Hercegovinu. Brale mu je naredio da sve ćirilične natpise na crkvenim opštinama i dokumentima moraju biti izmijenjeni na latinicu. Ukoliko to ne uradi, mitropolit će snositi punu odgovornost, čak i svojim životom. Na to mu je mitropolit odgovorio: Ćirilovo pismo se ne može zabraniti za 24 sata, a i rat još uvijek nije gotov. 12. maja 1941. godine, na dan Svetog Vasilija Ostroškog, mitropolita odvode ustaški agenti u ravnateljstvo na saslušavanje. Odatle ga odvode u opšti zatvor Beledija u Sarajevu. Tamo je zadržan do 15. maja. Tog dana ustaše su obile mitropolitsku kasu i pritome su uzeli sve mitropolitove diplome, ordenje i panagije. Tada mitropolit Zimonjić polazi na put sa koga se nikada neće vratiti.
Već 17. maja mitropolit se nalazio u zagrebačkom zatvoru u Petrinjskoj ulici broj 34. Iz Zagreba je mitropolit prebačen u logor Kerestinac kod Samobora. Svjedoci su govorili da mu je bila obrijana brada, da je na svojim leđima nosio cjepanice za kuhinju, a čak su govorili da su na njemu i jahale ustaše. Odatle mitropolita ponovo vraćaju u Zagreb na saslušavanje, a onda ga prebacuju u Gospićki logor. Uroš Miletić svjedoči da je bio prisutan kada je mitropolit ušao u prostoriju u civilnom odijelu. Svi zatvorenici su tada ustali iz poštovanja prema mitropolitu. Tada ustaše naređuju: lezite ili ćemo pucati. Mitropolit je tada mirno rekao: djeco, poslušajte i sjedite. Iz Gospića je prebačen najvjerovatnije u Koprivnicu. Jovo Lubora svjedoči da je mitropolit Petar Zimonjić ubijen u Jasenovcu, i to maljem u potiljak, i da je njegovo tijelo bačeno u užarenu peć za pečenje cigli. Drugi izvori tvrde da je mitropolit stradao najvjerovatnije u Šaranovoj jami na Velebitu. Sve te jame na Velebitu su zatrpane tako da se trag ustaškog zločina mogao sakriti. Od tada pa do dana današnjeg za grob mitropolita Petra nije se saznalo. I u danima svog stradanja ostaje privržen svojoj vjeri, kako je govorio, tako je i živio. 1998. godine Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve mitropolita Petra Zimonjića Sarajevskog proglasio je za sveštenog mučenika, a 2000. godine svečano je uvršten u red svetitelja. U čast mitropolita Zimonjića posvećene su neke ustanove i podignuti su neki hramovi, među kojima su pravoslavna bogoslovija u Foči, crkva u Vojkovićima, kapela u porti manastira Svetog Đorđa na Ravnoj Romaniji i crkva u Gacku u selu Danići. Pored toga, Srpska pravoslavna crkva je odredila dan kada se poštuje ime Petra Zimonjića Sarajevskog, a to je 17. septembar. Prije svog hapšenja mitropolit Petar Zimonjić rekao je svojim sveštenicima da moraju ostati u svoj narod. Kako bude narodu, tako će biti i njima.